الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga bangsami, mga pagaryami, naguskano sana, mga babayami si iku agama Islam. Pagkanintano si iku Allah subhanahu wa ta'ala, mapadalam marakatan wagyang kutua maanaw salama kalilintad na kapipi aginawa na kabarakat. Giyang ka iya live tano na sumpatad na kumiyangaw na aditano di kapamagusay. Miyataya malo kaya lepasan. Why? Alhamdulillah katerang panasum mga ginawa tano sagyang kuto kapamagusay tano kuagama tano Islam. Giya din so kitab pugusaran tano Ithaful Kiram Bisharhi Kitabil Jami' Fil Akhlaqi Wal Adabi Min Bulughil Maram. Giya so kitab liitano di pamagusain aya pugusain sa giyang kaiya kitab na giyang kutua kapya parangay utaw giyang kutua Muslim na giyang kutua kapakabaluy niya na tarotop parangay nagupkaloy sa giyang kaiya kita bagyang kutua mga parangay di mapya ini sa parwaga matano Islam. Lagi dia nagyang kaiya pugusain tano iman to abituan ng mga ulama sa tigiran na annahi anil mira wal mizah wal muzah wa ikhlafil wa'd. Giyang kutua kini sa paranwaga matano Islam. Sagyang kutua almira kapwala udi nagyang kutua tigtanwa kaswala agi so paman na di kapaka sumbi sa katero agyang kutua dua kataw bisiran di makapwala adiran di pewala nagyang kutua paman na say adiran nakapsinabutaan ikadua nagyang kutua kasebelaw al-mizah udi nagyang kutua tigtan wa kasundeg so mga papasang sa ni kasundeg na tanudan tanu agyang kaiya ka pagusayo ng mga ulama tanudan tanu kagi kenaba miya karata agyang kutua kasundeg sarangkum ugay adna limitin yan ini bagay rakatano o mga ulama tanu na ikatlo nagyang kutua kap kesupakaw tao sa giyang kutua kapasadan miyatro yan si iku mga tao si iku datan orompan na kapuni na salam tanudaan nagyang kaiya mga pagaritan wa miya kakuminsiran lagi dagyang kaiya pagariya kana si Haji Jawad Marsal sialam tanunian na waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Lagi dia naman bunagyang kaiya si Jabski Manalipaw. Way salam rakanusan mga pagariami. Mialin sa hadith agyang kutua tigiyan wa an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tumari akhaka wa la tumazihu wa la ta'iduhu maw'idan fatukhalifahu. Ayaman nagyang kaiya hadithu Nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namya katita yan si iku Ibn Abbas. Apitero o Nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ubang ka
di pewalaan agiang kutua pagaringka kau tu. Pamanna ini sapar rakatan Nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam agiang kutua kapiki pewala. Giang kutua kasewala pamanna dika dimiki pewala sagiang kutua pagaringka. Wala tumazzihuna tigu Nabi tanwa Muhammad ubang kaskan yang pendisin degi. Pagusain tanubu agi yang kutua paman nabitikan wagamatan wa Islam sagi yang kutua kasundeg. Perumanan tanubu tigu Nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ubaka dipaki pewala sagi yang kutua pagaringka. Nagu ubang kaskan yang disundegi, nagu ubang kaskan yang bagi saka pasadan agi yang kutua kapasadan nading kabu atigu Nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam itunai. Ding kabu itunai agi yang kutua kapasan. Biang kana na telo ini saparu Nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam paganero nagi yang kutua kasewala kapewala. Ikadua nagi yang kutua kasendeg na kasebelau. Na ikatelo nagi yang kutua pamanian na di kituman no tahu sagi yang kutua ini bagai ini anak kapasa dan sagi yang kutua pagar ini anak muslim. Nama lutano pamemikiran sagi yang kaya masa tanu mga bagariami si agama Islam. Sekanu sana mga bebayami. Agi yang kaya paman na kapewala na makadadaya mga siarakatan wa mga muslim. Minde kaliman to sumanga tawa pawala. Ayad na kabayan na paman na giyang kutua ipteglian na giyang kutua pamikiran yan. Ayabu kabayan na giyang kutua rakian na ayab pekekuwa. Di niya nukuan na giyang kutua roku pagarin yan. Suagamatan wa Islam na ayarakian na paman na agamay niya kambebegaya sa mapi pamikiran. Na inong kautu tetagil na giyang kutua rakka. Ikadua na paman na kailangan tanu suka paganad. Ubabed na nagyang kaya matatagu si ko pamikiran tanu sabutan ron na babed na mariribat. Yang kaya kapiki pewala mga pagaryamin at giyang ko to ba amya kadaya mga dinaik. Mailay ka agyang ko to matitimo na usumong kakiran pagpakarani kakiran na ayad na paman na bitiran na giyang kutua disiran na pagayunayon sa giyang kutua mga bitiraran. Paman na giyang kutua kepakay penapakaw sarasiran sa mala aswara. Sabab sa giyang kutua paman na diran di kapewala, diran na kapakapagayon. Nagusagi ang kaya masa tanuiman to na kada kalang na mga tao na lagi uban niya na kaya bubayai masusuat sa giyang kutua di kapakapawala o mga muslim. Sa masa tanuiman to na paman na sumanga tao aya kada kalang siya rakatano na kebubayaan niya na di niya ni kambentayan na giyang kutua di pepawala. Giyang kutua paman na di maka pagitugas sa katero nagyuti pamanap kebubayan iman to mga tao. Ini sapar rakatan wagamatan wa Islam. Agi ang kutua paman na ubang ka dipaki pewala. Sewala sa agi ang kutua pagaring ka muslim. Na alhamdulillah kapaman na swagamatan wagama Islam na agama atarutop. Yang kutua paman na mga say aya resulta niya si arakatano ang mga muslim na giyang kutua marata na ipsupar yan si arakatano da ubatano si ikuwagamatan wa Islam na uway din naman nari mga pagariya upama ko pumimikiranta na aya kap ketagui salat si sa giyang kutua mga tao na giyang kutua kapiki pewala upo na kami pewala giyang kutua pagaring ka muslim na lagi duba kano kaya tagui salat paman na di kurang agi ang kutua di ini di kang ginawa api apa na paman na bispring kanu din upama marani na upu kanu makapawala na kaya tagu ang kanu sagap kaya tagu ang kanu salat na kapakay YouTube ni paman na pugunutan agi ang kutua paman na kapkeda agi ang kutua di ini di kang ginawa
So mga ulama tanong na inusayra nagyang kana na hadith. Tigira nagyang kana na haditha Peter Nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ini saparya nagyang kutwa telo. Yang kutwa mialui tano. Kapawala kasebelau agugyang kutwa paman yan na kabagay sa kapasada na di itu man nagyang kutwa tao. Ini saparya nagyang kutwa telo bainal ikhwatil mu'minin sagyang kutwa kababaloy umanga tao mga mu'min na magaryari. Kauto. Ayakin sa paransan wagamatan wa Islam nakagipaman na sakatan wa mga Muslim na magaryari tano. Pagaring kaagyang kutwa paman na Muslim. Sagyang kutwa kababaloy ni wa mu'min. Paparatian ni wallahu subhanahu wa ta'ala. Kagiyat tigo mga ulama as mga mu'min. Agyang kutwa paman na intir umanga mu'min. Na magaryari siran sabab sa giyang kutwa kapapadalam kira na giyang kutwa parateya. Na inway mga pagarya. Ilay na kaagiyang kutwa paman na o di na adna maylay ka upama di timu-timu o di na mapupuro na mga tao na ilayang ka kaaya ka pupuro ng kira na giyang kutwa kapawala. Ilayang ka kapaman na aya ka pupuro ng kira na giyang kutwa disiran di magi tugas sa katero. O mani isa nagyang kutwa paman na pakabenar niya nagyang kutwa tindagian. So mga ulama na tigira na apiya pa nagyang kutwa mga mu'min na dasira na mabaluya magaryari sa gyang kutwa paman na annasab paman na kanaban niya na pagari sa ina ama o gaida tigo mga ulama na fahum ikhwatun fil iman na magari siran sa gyang kutwa kababaluira na mga mu'min. Yutu atigu Nabi tanwa atigu mga ulama isu Nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ini saparian si erakatano agyang kaiya paman na telo paman na galabak o di na parangay ula-ula paman na keraradanian agyang koto kababaloy tanwa magaryari keraradanian agyang koto kababaloy tanwa magaryari. Paganayro natigo Nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam la tumari akhaka yani la tujadiluhu ubang ka atigo Nabi tanwa Muhammad pakisuwala ubaka pakipawala sa giyang kutwa pagaring ka yang kutwa pagaring ka mu'min na ubaka na pakipawala lianna al-jidala yuthiru an-nafsa kagigyan ko tuwa kapiki pawala, kapiki suwala, napkararadan niya nagyang ko tuwa ginawa gyang ko tuwa tao. Na inwa mga pagariyam isik wagama Islam. Isa sa parakatanog sa gyang kaiya kapiki pawala. Na inugyang kaiya kapiki pawala na lagi do kaya bubayaan o kadakalan si iko mga Muslim. Inwa ipaman na miya baluya gyang ko tuwa kububayaan o mga tao. Paman nagyang kuto pa na mga tawa pambiyag nira nagyang kuto pagarira paman na dira di panguyatan nagyang kuto pagarira na Muslim na dia ki ito mapia aya mapia nagyang kuto kasaparan tano siran ada baisan tano siran sa gyang kuto mapia ukit isampay tano kira nagyang kaiya paman nakapiki pawala na aya resulta niyan si iku mga Muslim nagyang kutwa di mapia. Ilay ni uma nagyang kaya di ka pakapupawala o mga pagarita no. Paman nagyang kutwa langun na paman nagalabak. Di makapawala sa iku politika. Di makapawala sa iku kapagagama. Di makapawala sa gyang kutwa paman na nganinsan nagalabak. Nanto na iraradiyan sa iku mga tao. Paman na lagi do paman na di mapia. Resulta niyan si arakatan wa mga mu'min. Napananggilaan tanwa ino panaki meter Nabi tanwa Muhammad. Ino panini sapar wagamatan wa Islam kagiyutoy mapia. Paman na giyutoy paman na pananggilaan tanwa. Palaguyan tanwa giyang kaiya paman na kapikisuwala o di na kapawala. Fayatrukul jilal alladhi laysa fihi faida nakataya. Paman na mga ulama na tira na aya imbagak kapiki pawala jidal nagyang kuto ada abaniya na paida. Agito paman na ini sapar wagamatan wa Islam. Basta ada abaniya na paida.
Di kau na pakakuasa guna. Kaba kau din na paman yan na kebergi. Na paman na pananggil. Awatang kau na ginawang ka. Awatang kau na ginawang ka. Na igira abatan di pamimikiran ni agiang kaya di ka pakapupawala agiang kaya kadakalan si iku mga Muslim na agiang ko tuwa dad na baniya na paida. Kagi paman na agiang ko tuwa tao na kanabati tuwa pengenala. Kanabati tuwa pengenala. Aya paman na aya karina adi pengenala diniyam buteri maana agiang ko tuwa benar. Dini usay na kau na agiang ko tuwa paman na ukit o agamatan wa Islam agian ko to paman na katataguyan sa agian ko to Quran agian ko to hadith Nabi tan wa Muhammad so mga katero mga ulama na din yang buto paparatian nada apa idaw to da apa ida kagi paman na da din yang bu isulin di agian ko to paman na rakian din yang bu isulin di agian ko to rakian ugaid nasi itu si ko mga awam apaman na daaban yan na kanala malas iku agama. Okay, na may kagyang kutub man na malay kanal. Na paman na gyutoy paman na isusugod nuto si iku agama tano Islam. Agyang kuto paman na sumanga ulama na pakaraya ganiran si iku mga tawa. Agyang kuto kapiya wagama tano Islam. Paman na agyang kaya pagusayin tano nagyan so paman na mga tawa pagilang niran agyang kuto orasiran. Paman na miyak wairan na galba kagiyan ka iya kapawala kaswala ayran na paman na miyak wa galbakiran paman na kapagilang sa oras paman na giyan ko to petembeng nira na ginawiran ansiran na paman na di makakela ansiran no pama di maka paman na giyan ko to anap ketembeng giyan ko to mga girom yak kada sa giyan ka iya masatan ay po nakadno pa sa giyang kuto ang mga lalan. Mau mangkasiran sa giyang kuto ang mga lalan. Mau mangkasiran sa giyang kuto paman na mga derpa paman na mapupurong siranon igirapan na paman na taman sa masjid na diyon di makapupawala giyang kuto ang mga tao. Nagina ng mga pagariya misi ko agama Islam. Ayat tunudan tanu nagyang kuto paman na katuro mga ulama tanu imbegak kapiki pewala nagyang kutuwa la faida paman na daabaw na kekuaguna natiagu antan wallahu subhanahu wa ta'ala sa mapi pamikiran namalu tanubu di pamimikiran nagyang kutuwa paman na pumamakinagin wa paman na dikapakan dibati nagyang kutuwa mga tao gyang kutuwa diran dikapaka pepawala liannahu yusabbibu atharan sayan bainal ikhwan agyang ko tuatigu mga ulama kapiki pewala ada abaniya naguna ada kekuaw na faida na kesabapananan na kerarada nagyang ko tuwa kababaloy mga mu'min na magaryari wa idan idza jadaltahu fakaannaka tanaqastahu na isawang panatigu mga ulama na igira di ka dimiki pewala sa agyang ko tuwa pagaring ka muslim na ayami tuturo to na paman na lagi dubang kas kanya di pamaawingan agi din manari mga pagariya. Paman na pumaawingan nakasukap agama niyan, pumaawingan nakasuginawan niyan, pumaawingan nakaagiang kutuwa paman na kababaloy niya na manusia. Kababaloy niya na manusia. Nagina ni paganayron mga pagariya. Pamimikiran kanubu. Paman na pamimikiran tan wagyang kaiya paman na hadithu Nabi tan wa Muhammad kaketanto ser katanwa mataan agyang kaiya kapiki pewala ada abaniya na ada abaw kekuagunan na di mapiasi iku mga muslim. Ilayang kaman paman na piu-piu no pa magyang kaya katuro mga ulama tan. Paganayron na paman na kirarada niya nagyang kutuwa mga ginawa. Na ilayang kaman na paman na lango na mapasang ikapiki pewala lango na mapasang ikapiki pewala ka paman na lagi di sira na bati paman na di sira na kana basiran din ginawa ayaw sto na matatago kira nagyang kuto agaap man isa na paman na lagi paman na papaawingan niya nagyang kuto pagarin niyan paman na ipagingin puruan niyan nagyang kuto ginawa niyan paman na ketago sa ginawa niyan natigyan na kisuaswa ko kikipulan antari sipulan lagi itu paman na rarada na nagyang kuto kapiki pewala rarada na nagyang kuto jidal paman na ayapan na resulta niya nagyang kuto paman na pumawingan niya nagyang kuto pagarin niyan paman na girawa sipulan na manaya sipulan na uba kanuron miswaswa sipulan nagi paman nagalabak yan
na paman na piu-piu din na mga pagariya misi ko agama Islam. O pamimikiran tanu agi yang kaya kater unabi yang kaya paman na kiyaw sayo ng mga ulama na titud na benar. Apa man yan na kapapawi nga resulta niyan sa agi yang resulta agi yang kutua kapiki pepawala. Nagu paman yan na kesawaan agi yang kutua dipatot uba kasawai. Paman na ayar ko agama tanu Islam nagi yang kutua sepengan nagi yang kutua paawing upagaritan wa mga Muslim. Nagi na mga pagariya misi ko agama Islam. Dan tanwa salam nagi yang kaya pagariya kana si Muhsin Abdul Halim Mahid. Paman na salam tanun niya na salam rakanu sa namamu agus paman na mga pedekasan. Giyang kaya Wilson ana salam rakanu sa na mga pagariyami si iku agama Islam. Agi yang kaya panganing ka aba tanudun na pagkambuhay na tariman ay wallahu subhanahu wa ta'ala away. Agi mapi ni apang ni agi yang kaya paman na kesumpatan agi yang kutu umur agi yang kutu manusia. Antu nari kadu ini sapar agama tanwa Islam. Natigia na asyai'u tsani la tumazihuna ubaka dipaki sebelau. Ubaka dipaki sundeg sagiang kutu apagaring ka Muslim. Antu na ini sapar agama Islam ka sundeg. Na sumanga ulama na tigira na giang kutu ka sundeg madakala. Udi na ka sundeg malalayon. Kenapa tanu di sundeg? Kagi paman na kurang paman agiang kutu paman na di ka din makip selia makip sundeg sagiang kutu apagaring ka Muslim. Kagi giang kaya ka sundeg na upun miya kaukit si agama Islam na paman na kegako tagiang ko to akang ginawa kapupagariya. Uway. Agi paman na upun paman sutaw na mababaluya serius. Na paman na di kekalaka. Paman na daabo na pakaraw. Abo na paman na makipengginawa kagi paman na serius atanto. Uway nagira paman to paman na adna mga ito nakasebelaw. Nagiti paman na kegakot. Paman na adisiran di makang ginawai sa tanto paman na kang ginawai. Paman na isay niya o kita mapia sa giyang ko to paman na di kapakang ginawai yung mga tao. Paman na ayako na marata na giyang ko to paman na lalayo na kasundag. Paman na miyada sa giyang ko to agurisian. Paman na tigitan wa kasundag sa kapipitan, nakasundag sa mautuanungan na tamang pa sa kagabi na paman nakasundag na ipakaturug yang panakasundag. Kasebelaw. Tantu paman na mala kasebelaw. Oy. Paman nagyang oto tigitan wa kaprararaka mini taralu. Dadi manutu kapakay. Oy. Kagi paman na upuno ka paman rararaka susandegi yang koto apagaring ka na lagi du paman na giyang ko to kegedamian sa giyang ko to ginawa niya na pagpagupaman na lagi du paman na pagkakepenakas kaniya sa giyang ko to paman na kadakalan sa ikong mga tao. Igira man to adna rarastaan na tanto naman na paman na tanto ko kerata ginawa niya. Di tano katawan. Paman na giyang ko to rarastaan sa giyang ko to darpa. O di na giyang ko to paman na giginawain na giyang ko to rarastaan iran na di tano kegedam giyang ko to kegedamian. Yang ko to paman na tanto man narito ko kaya mga pagariya misi ko agama Islam. Ayap kepikiran nagyang ko to paman nagyang kaya mga tao na paman na tanto ako iran ako pakaakepen. Dia ko iran na papanadin. Paman na dia ko iran aargaan. Na inuman ini sa parwagama tano Islam. Agyang ko to paman na kaprar kang kadingga di kasundigi sa agyang ko to tawa tanto paman na minibuluga kasundigi. Kenapa tano di sundigi? Paman na kana batano dipsende way nagyang ko to atigtanwa makawkit si iko agama Islam. Wa amma al-yasiru alladhi laysa fihi tanaqus li ahad fala ba'sa bihi. Sumanga ulama na tigira nagyang ko to kasendeg kaprararka paman na mayto kanaba mitataralu kanaba naba undudu nagyang ko to paman na kapamaawing giya pani paman na tenudan tanu sa gyang ko to kaprararka kanaba tanu pamaawing supagaritan wa Muslim. Kenapa tanurun na paman ya di terwa yang kau tuai kerarang itian dinian ikasusuat. Kenapa tanurun untuk terwa? Kenapa gitu paman na ipsen de getano se ko pagaritan wa Muslim? Kenapa ayat tanurun ipsen de yang kau tua paman na yang kau tua paawingian odina yang kau tua paman na ip kerarang itian. Pira-pira yung mga tawa paman na
Giang ko tua paman na kaya pemarataan yan giang ko tua pagarinya na muslim sabab sa giang ko tua din yan udika sendegi ya paman na miya ka subra inuman na paman na ini sapar rakatan wagamatan wa Islam giang ka iya mitataral wa ka sendeg adi makau kici ku agama Islam kagi mga resulta niya si ku mga tao pira-pira paman na atawa kaya pemarataan yan giang ko tua pagarinya kepakai pena terunta amin iraul sa paman na banian din miya patay giang ko tua pagarinya na muslim sabab sa giang ko tua din yan udika sendegi sabab sa giang ko tua paman na kini bulu gagiang ko tua kaprarakan yanon dinian din gagiang ko tua kayaan yanon na bad aya paman na miya pikiran sabab sa giang ko tua kaya libutengi sa giang ko tua pamikiran yan tigi na matay kabuka paman na dia kan rakay ni pakapamiadaan nagina na mga pagariya misi ko agama Islam so agamatan wa Islam na taruto pay agama katawan yan agiang ko tua di mapia si ko mga tao na pakipenanggilaan yan si arkatano agiang ko tua paman na di mapia paman na galabak ipresultan niya siya rakatan wa mga muslim. Nagi mga pagariya. Uwan. Kanabap man ini sa parwaga maagiang ko tuwa paman na intirwa kasundag. Uwi nagiang ko tuwa kasundag ami tataralo. Giang ko tuwa kasundag amapia ay pakaginawa giang ko tuwa pagaring ka muslim. Paman na giang man na kasundag na miya kadagdag lakalasin ad na kasundag usundag na kagiang ko tuwa pagaring ka muslim na miya kapia ginawa niyan. Upaman na miyele nga giang ko tuwa pagaring ka muslim paman na makawida kalian di pekasingan na usundagan na ka tanto ko paman na makaawida kalian si ko pamilyan yan awida kalian si ko kawiyagan yan awida kalian ko galabak yan na upama ko kasundagan na ka na miya kapi aginawan yan madagala mga tawa gus paman na ayakabaya yan na paman na giang ko tuwa ketembeng aginawan yan na upama ko gitu paman na ukitan tano ayaman na niyan na giang ko tuwa sendegan tano ano makapi aginawan niya na miya kapi to miya kakuha kaun sa balas uwi na pamapma giang ko tuwa paman na mini taralwa ka sendeg paman na di nga di pamaawingan di ka sa kaniya di pupakay tuon tanto ka sa kaniya no ko pagayaan sa iko kadagala no ko mga tao nagyuti piya karatawa gamatan ng Islam pira-piray miya kapamuno pira-piray mini tulak yan nagyang ko tuwa pagarin yan na muslim pira-piray taman iman to na di din pembitiarai Allahumma sa di maka pembitiarai sabub sa giyang ko tuwa paman nakasundag miya baluya paman na mi adengkira ng ginawa pira-piray paman na mga tao di din maka pembitiarai paman na adna mga katawan tanor na ayabu apaman na ayabu apu na niya nagyang ko tuwa kasendeg adi mapia ay ni sa parakatan o agamatan wa Islam. Yang ko tuba so agamatan wa Islam na ayakapian niya na kanaban niya na paman na ini sapar arangko ma ini sapar yan nagyang ko tuwa kasendeg kasukun sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na adna masa adi sendeg sunabitan wa Muhammad. Ini yang disendegan sa mga karumanian, mga daruduk pa yan, Masya Allah, agama atarutok. Paman na inawi dan unabitan wa Muhammad, agyang ko ito agama atarutok, dimikisendegan sa ikong mga daruduk pa yan, mga karumanian. Dimikiselia sunabitan wa Muhammad, sa agyang ko ito paman yan na mga wata, paman na agyang ko ito mga ginawa iniyan. Adna mga hadith, paman na sunabi na dimikisendegan sa ikong karumanian na Aisha. Adna paman na may alo ya hadith, Allahu a'lamu paman na giyang kaya hadith na sahih asukul sunabitan wa Muhammad na miyaki sana miyaki kuya si ko Aisha radhiyallahu anha agiyang ko to palalagoy ay man na niya na mi kuya siran si ko Aisha radhiyallahu anha gina ni agama mga pagariya giyang ko to ba pamimikiran tano bu agiyang ko to ibsendeg tano ipakapi agina o pagaritan wa muslim na yaman na niya na sendegen kaon ugay na amay paman nakapaman na giyang ko to sa kasendeg na paman na ipkiratabud na ginawa niyan di niya nakabaya, laburun adna mga tawa, paman nagyang utuwa tawa, subnga, di kap sendegan, ubang kau tu sendegi. Paman na makaputay ka nun, uway. Balong kabu, di panglaru agyang utuwa pagaring ka muslim. Paganero na ino, gyang ko tuwa ipsendeg ka na paman yan na mapia, pakapia ginawa niyan. Ikaduna, gyang kaya pagariyakan, ino mga di ka sendegan, kagiad na di kap sendegan, adna mga tawa, mga subng. Na penagila ka pagariya ubagi tubod ni paman nakasundigan nga minit tamang kabid uway imbisa paman na mapia suniat ka nabadin na paman yan na marata kaya paka giang ko to kaya paka ukitian si ko pagaring ka muslim giang ko to ba sunabitan wa Muhammad na paman na masandag sunabita wa kana nabiyyu yamzah so kun sunabitan wa Muhammad daya betadian na adis kaniyan di sendag wala yaqulu illa haqqan ugaid na so kasendag unabitan wa Muhammad
nada after unian inunta nagi yang kutua benar kau tu kenapa sekalian di pamawe kenapa sekalian di pamawe udina kenapa sekalian di pamuka wala yaqulu illa haqqan aya di isende guna bitan wa Muhammad gitu nudan tan orang mangapagaria aya kuna di isende guna bitan wa Muhammad nagi yang kutua benar gi yang kutua titu kenapa pamanna lagi du kada kala di makam beele sa historianian gi yang kutua pamanna asar bua adna pamanna kesimatan orang asar bua pamanna mapakapian yan udina pamanna mapakasingayan nagiang kutua mapupurun na di makapamukeg na diutu mapia ayamanan yan na di makambu ala saka sendega inimbelan yan na historian yan Allahumma musta'an na diutu mapia mga pagariya misik wagama Islam daw to pagaya wagama agiang kutua pamanna ubaka dimbe ala sa agiang kutua historian ka so nabitan wa Muhammad na di sendeg okay nagiang kutua din yan di sendeg na benar. Gian kutuba mi adu sa gian kutuba hadis penutul Abu Hurairah radhiyallahu an tigana qalu ya Rasulullah innaka tudaibuna pamanna pitur mga sahaba ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tigana hay Rasulullah hay sugu wallah innaka tudaibuna matana sakana dikar kami dimiki selia dikar kami dimiki sendeg na aya ko na Peter o nabitan wa Muhammad inni la aqulu illa haqqan wa yatigian dia ko rakano di miki sendeg uga idna sakan na aya bu adia kan iter on nagiang ko tua benar oi nagina ni mapiagi mga pagaria kuanta nurun nagiang ko tua ka sendeg paman na kapamaawing kambel sa historia agiang ko tua paman na aya ni atakaun nagiang ko tua paman na an ikagud mada kalaman ari mga tawa sa inya napakaw kita gyang ko to karata yan yadet paman na din ni sunega nagyang prarakan yan nagyang ko to pagarinyan an paman ay kagudu mga taw ano paman yan na gyang ko to maka paman na ayani at yan nagyang ko to marata tipu niya nagyang ko to pagarinyan na muslim Allahumma musta'an dinan mapia ipsundegtan wagyang ko to ipakapi agyang ko to ginawa agyang ko to pagaritan wa muslim sulam na kambu agyang kaya pagariya ka na si Alex Abdul way pagari ko paman agyang kaya kailangan na ketukawan tan wagyang kaya paman na ukit wagamatan wa Islam sagyang ko to paman na babuka sendeg agugyang ko to pugusayin tan wa paman na kapiki powala lagi dia naman bu nagyang kaya bubaya ka na si itisam sulam na kan kanusa na matatago sa Iligan City. Kalango-lang wano mga bangsa ko, mga tunganay kan sa Iligan. Anto na ikatalo, nagi paman na mindegal panay. Agyang kaya tiguna bitan wa Muhammad la tigiyan na la ta'iduhu maw'idan fatukhlifahu. Paman nagyang ko to paman nakapakipesada na. Ubang kapakipesada sa gyang ko to pagaringka sa kapasadan ading kabuituman. Lagi paman na miya kada kalas ikong mga tawag yang kaya paman na mabubaya makipusadana paman na gira apaganay na kompletud na giyang kutua oras gawi paman na gawi sudar pa paman na giyang kutua ibagay niya na mauid kapasadan ugay na mau magiyang kutua oras mau magiyang kutua gawi giyang kutua ribadar pa na paman na da abang ka na nayaw na ini sa parakianan wagamatan mo isa di gadagi paman na upama ko aya sifat ka sa ginawang ka na paman na makukurang arkagian ko to amana giyan ko to asari na uba ka paman na uba ka pembagay sa mga kapasadan di gabua at tigumwa mga Tagalog ke panindigan agian ko to paman na ini bagay ka apa kapasadan oy paman na di gabu kituman tigu mga ulama hadha asaddul wafa bil wa'di min sifatil mu'minin giya ko to nakituman sa giya ko to kapasadan na aya sisipat sana sa mga mukmin makapaparati si ko Allah taro to pa makapaparati si ko alhamdulillah tanap kesimatan ang mga tawa titu din ako paman na giya ko to maylo ti kapiki papasadan basta makipasada
na paman na gyang kutua tigitan wa anded ni kauman yan na ilayang kakapaman na upama kumyaki pesada na sa gyang kutua oras gawi darpa na ilang kakaminit tuman yan. Anta ka mga pedakapasadan wa paman na adna pedakapasadan na ilayang kakapaman na minit tuman yan. Alhamdulillah kapaman na tuos-utos sa gyang kutua kata taruto pag gyang kutua paratian yan. Oy. Paman na tigita kepakaya tigita no saludutan no sa lagi dutua paman na tau mapi sifat paman na kasasarigan nagupkitu man yan naging ko to ipambagay niya nakapasadan. Oy. Panganitan no si ko Allah si tanong kira na maped. Oy si tanong maped sa gyang ko to lagi dutua mga manusia yuto ulaulan yan yuto paman na parangay niyan. Mu'mino to mga pagariya. Na mga ulama tanira wa ikhlaful wa'di min sifatil munafikin. Gyang kutua paman na kasupakaw tau sa gyang kutua kapasadanian na pedutu sa gyang kutua sifat al-munafikin. Gyang kutua galebek na paman na galebek kono tua munafik. Gyang kutua lagi dutua dituman sa pasad. Uway. Naman ang gilaan tano mga pagariam. Ubayaman na niyan na kemunafik gyang kutua katirutano. Kemunafik gyang kutua galebek tano. Kemunapi kagian ko tu paman na ula-ula tano paparangayan tano si iku mga tao. Fal munafiqu kama fil hadith idza wa'ada akhlafa sumanga munafik nagian ko tu akialwin yan ko hadithu nabi tano Muhammad pituru nabi tano Muhammad ayam munafik idza wa'ada akhlafa na igira miyaki pesadana miyaki pesada migi saka pasadan akhlafa na ilayang kaka paman na dinian ituman supakan yan nagian ko tu paman na gyang ko tuwa ini bagay niya nakapasadana. Miya kadagdagal sa gyang kaya masatan. Paman na pamimikiran tanwa kaya mga ginawatan. Di tano kabaya o ba tano kepaawingi. Ugaid na kepakaya paman na aya ipuwing rakaw tao na gyang ko tuwa paman na kababaluin ka atawa paman na dituman sa pasad. Kerga naman ari mga tao. Kerga siran raka. Agyuti mata ang benar. Paman na lagi duba paman na keda agyang kutua sarigiran sirka. Igira kwan adna paman na mga tawa paman na agyang kutua kerarangitan. At na inwa ko ya di paparati ang mga tao. Laborong sa agyang kutua paman na mababalo ya mga uluan tan. Inwa ko ya di paparati ang mga tao. Na aya di kakaparati ang mga tao na ilayang ka agyang kutua ini sarig sirka. Ilayang ka agyang kutua ini sarig sirka. Kituman nakako mga tao anta agadi ka kiran itu mga gitu kap keda agyang kutua tigitanwa trust agyang kutua tigitanwa sarig kap keda sarig mga tao na piura mga pagariami si kawagami Islam. Paman na manutan ubu pemimikiran na sagyang kutua paman na kapakam bebetad tano tigitanwa ino ay ada kebubayarakan ino ay ada mi pengginawayakan ino ay ada kesuatarakan. Nagyan ko tubo apa mimikiran ang kaaginawang ka. Babud siya kaagian ko tuwa karibatan. Babud na ya, paman na masih sifat kaagian ka iya paman na piya karata wagama Islam sifat agu paman na sifat al-munafikin. Nagina ng mga pagariyam. Agi mapi ang musawir si ko mga pagariyam. Eno to paman na dami pengginawayakan. Eno to da kesuatarakan. Eno to paman na da abarakan na paman na daabakan nami pengginawain na gyang ko to ba paman na ilayang kaaginawang ka. Ino paman na sumanga tao na dia ko ira na paparatian. Ino sumanga tao na lagi duba ko ira na pelagui. Ino sumanga tao na paman na mga pakise na singad no to pakise sa ginawang ka. Ino ari paman na tawa mauntula paman na apiapan di gyang ko tuwa tawa matitu mauntol na apiapan di paman na pengilay sa ginawa inian na sudun sumanga tao ipugubayron. Sudun sa mga tao may pengginawairo na kagi paman yan na gyang ko to tawa paman na matitu. Basta paman na tawa tigita no minibugo na basa gyang kaya tira na plastik. Paman na plastik Ay kung nakapaplastik yan na daaban yan na ini sa parap na ini nabi gyang kaya tigita no azul wajhain. Paman na duwi buntal. Makaw maro na paman na makaw masagyan ko to sabala na isa buntal yan. Makaw mapasagyan ko to sabala na isa buntal yan. Ana minde kalad na mga pagariyam. Laborun sa gyang kaiyamanan yan na gyang kaiya paman na sumiyagad rakatan wa mga tapangarakatan wa Allah. Okay. Madakalad na mga tawa miyadu abuntalian.
paman na buntal sa giyang kutua sabala, buntal paman sa giyang kutua sabala. Rila antanu Allah subhanahu wa ta'ala. Rila antanu Allah. Giyang kaya kapugu saya tanu saya, na aya ni at tanu saya, na antanu ketukawi giyang kutua di mapia, na upama kumbiya padalam si arakatano, na mapamanganitan warila si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Minde galad na giyang kaya mga tawa, dui buntal. Paman na di na kesabutan. Di na kesabutan, wanto na itituro. Paman na sumungu sabala na miya kapia-pia. Oay, ayaman na niyan na miya kapia-pia na di niya di kapikin dulu na si ko mga tao. Makaumap man ko sabala na paman na salakaw paman na mambu, paman na buntalian ro. Oay, narila antan wallahu subhanahu wa ta'ala. Mapantan wallahu subhanahu wa ta'ala. Amma al-mu'minu idha wa'ada sadaka fi wa'dihi. Suwati ko mga ulama, agiang ko tuwa titua mu'min. Nagiang ko tuwa paman na inibagay niya na kapasadan na itu manian, matitu, ikabagay sa kapasadan. Fa idha wa'adta akhaka wa'dan fasluq fihi awalan. Igirati ko mga ulama, amigay ka, makipasadan na ka, sagiang ko tuwa pagaring ka, na paganayron na tuman na kaagiang ko tuwa kapasadan na inibagay ka, kagigiyang kutua kituman sa giyang kutua pasad na paduto sa giyang kutua sifatal mu'minin. Ana, pakarayagan tano piya-piya. So munafik na aya sifat yan na dituman sa pasad. So mu'min na aya sifat yan na giyang kutua matitu ikapiki pasadana o di na giyang kutua tuman sa kanyan sa kapasadan. Ikadua kekwaro ati mga ulama aguna Natiga na wathaniyan lianna fi taqwiyatu lil ukhuwa. Giyang ko tuwa katuman sa pasad na kebalo yuto udi na mapakabegrian. Agiyang ko tuwa kapapagaria. Na pir giyang ko tuwa kabasa taniman tu ay gira paman na miada una giyang ko tuwa kapasadan. Na giyang ko tuwa pakalubay kergaan sa mga tao. Na gira ko na paman na matitu kay kabagay sa kapasadan na mapakabegrian na giyang ko tuwa kang giginawai. Liannaka law akhlaftahu sara fi nafsi shay'un alaik kay gida paman na dang kakonomito man at tigo mga ulama agian ko to inibugay ka kapasadan nagian ko to ketaguan ra ka agian ko to pagaring ka muslim paman na tigtan wa kergaan tingna kiswa-swa karigianan ay man niya na kibulugutar na makaumataw na daon naginan mga pagaria fa ikhlaful wa'di mazmumun la sima idha kana bainal mu'minin Nagyang koto dikituman kasupa kau tahu sagiang koto kapasadan yan mazmum na marata to sifat tigu mga ulama bulaboron igira manutu paman na siingka pinggalabak sagiang koto mga mukmin paman na di kuno tumapya sagiang koto kababaloy utaw udi nagyang koto kabagay sa kapasadan udi nakasupa ka nga sagiang koto kapasadan si iku mga pagaring ka muslim mga pagarya yang kaya hadis Nabi tanwa Muhammad na tanu dan tanwaya. Wai tanu dan tanwa yang kaya kaya pagusayon kaya mananian na miya kapia-pia agu paman na kekuan tanwaya saguna. Paganeron nagyang ko to paman na karat agyang ko to kapiki pewala agina so kapiki pewala ada abaw na kekuaguna. Wai. Na upama ko paman na aya ilayan tanu sa ginawa tanu na yang ko to kebebayan tanuanan ikasusuat tanuanan na taubat tanu sa iku Allah subhanahu wa ta'ala. O bagay nagyan ko ito akapiki po wala asangan ng mga ulama na mapiyaw ito kagi paman na pagkarayag nirano ito agyang ko ito paman na kapiyaw waga matan wa Islam. Di tanuro na makipsupo ka, di tanuro buto sebutan. Agyang ko ito paman na libin o mga ulama tanu rahimahumullah. Ikadua nagyan ko ito kasundag paman na kasundag miya kasubra. Uwi nagyan ko ito mga kasundag mga pipiya. Pagapiyaw nagyang ko ito ginawa upagaritan wa mga Muslim na emano to na piporuto aga makagiso nabitan wa Muhammad na pamanad na mga dalil paman na diskan yan limikisundag si ko mga pamilya niyan aya ikatlo nagyang ko ito paman na yang ko ito kapsupa kautaw di ito man utawag yang ko ito ay pambagay niya na kapasadan balasan tanu Allah subhanahu wa ta'ala sa mada kalamapya sa dunia ayamala na salungan na mauri panganin tanu si wallahi tawfiq yan si arakatanu agi ang kutua mga pipiya mga galabak sa dunia paman na makanal tanu agi ang kutua mga pipiya galabak ay pupakaran ni tanu si Allah subhanahu wa ta'ala
naguawatan niyan si kung mga ginawatan agyan ko to ang mga galbag paman na ipakawatan tano si ko Allah subhanahu wa ta'ala relaan tano Allah na mapantano niyan siyapan niyan sa mga pamilya tano nagupakabagar niyan sa pangasasakit si arakatano ang mga Muslim si ko mga pamilya tano penalamatan akan sa kanwa langulanguan mga pagariakan mga bubayakan si ko agama Islam sa kanwa mga bangsakan paman na dirurutusan sagiang ko tua kapumakinagan nyo sagiang ko tua kapungsetan no kuaga matano Islam sa prangkum nakan sa kanwa salam ginan so kalilingtad na kapipi aginawa kabarakat wa yuti bagu peniman tu abaseran nagiang ko tua kabarakat wa sa assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.